svima, danas ću vam pokazati kako da skinete neki video sa YouTube-a. Znači, odete na ovu stranicu, bit će vam u deskripciji, to je www.keepvid.com. Znači, izaće vam ovako nešto i stvari da vam ponovo čitam. Evo, vidite kako će vam pisati, samo kliknite ovdje. Odete na YouTube i kopirate link iznad videa, to jest ovdje što će pisati, na primjer, neki tog što ćete da skinete, i sada samo pastujete ovdje, vidite ovo, u redu. Kliknemo download. I sačekamo da se Java učita. I znači, ja sam izabrao svoj intro i pisat ćemo ovdje da imate 3 GP, FLV, MP4, WebM, MP3, znači tu vam je samo audio. Znači, kliknete download MP4, to jest maksimalno 480, znači ne možete skinuti u HD-u. Ja ću kliknuti spremim datoteku. U redu, vidite 0,8 MB. I evo, skinulo se brzo. Evo da vidite, samo. Znači, veoma korisna stranica, jednostavna je, nema nekih grafika, nema komplikacija, znači samo zalijepite link i kliknete download, zaberete MP4 i to je to. Evo ga. Inače, preporučujem VLC Media Player, pošto podržaje sve fajlove, to je video, to je to. I nadam se da vam se svidio ovaj tutorial. Subscribeujte, šerujte, lajkujte. Subscriberi mi mnogo znači, jer kada vidim da imam koji subscriber, odmah se nasmijem i napravim novi tutorial. I to je to bilo. Pozdrav!